Ömrümdü sana vereyim. Orası güzel. Bugünkü 64 yaşınız kutlu olsun. Ömrünüz uzun olsun, densoğunuz uzun olsun. Ardayım uğullarınızdan hurmat görün, kızlarınızdan hizmet görün. Güzellikler ağız kırmakta şarınдағы oğlumuz Sayırbek Selin Zulayk'a cennetten nevleriniz bakın. Az da bolsa köpte görüp gereğiniz kalın. Günüm ayım köp yaşağın apağılayım. Apa sağa tengdeş табылбайтко ушул аламда. Ardayım жақсылықтарda біздің төрөбүздүн үйүбүздүн гүлү болуп жүрө бериң алтыным эжем. Nazar kesin. Кендер бардыңарга. Өмүрүңөр узун болсун. Şu сиңдилерим, никелерим, балдарым, Россиядагы Тайырбегим, Замирбегим, Шайырбегим, бала чакасы менен, келиндерим менен тынч аман болгула. Өмүрүңөр узун болсун, рызкыларыңар балант болсун. Шунтип мени сыйлап, урматтап келип, көңүлүмдү көтөргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Силер аман окшоп, көп ден рожденияларда, шундай жакшы күндөрдө, тойлордо, жакшы дастаркандо, жакшы күндөрдө, жакшы маанайда ойноп күлүп жүргөн күндөргө Кудайым насип этсин. Мага өмүр берип, ушу балдарымдын жакшылыгын көрүп, мындан бияка озуруну көрүп, Кудайым тынччылык аманчылыкта жакшылык күндөрдү көрүп, бактылуу, карлык берсин, озурлуу жашоо берсин. Мындан бияка ойлогон ой тилек максаттарыма жеткизип, ушу Россиядагы балдарыма месен аман иштеп келип, өздөрү менен өздөрү болуп, Кудайым өнүп өсүп, көктөп, көгөрүп жүрө берсиндер. Дөөлөттүү карлык берсин. Ардайым уğullarınızdan жакшы сый урмат көрүп, батаңыз берип жүрөңүз. Рахмат, şu kızlarga hem bitta dua vereyim. Amin, şu kızlar hem ömrü uzun bolsun, rızkıları baland bolsun, baktılуу bolup, şuntip bizdin köңүлүбүздү көтөрүp, şuntip kelip ketkeningерге çoğun rahmat. Siler hem maksat muradıңарга jetkile, işiңерге rivaz bersin, жортондо жолуңар bolsun, oylogон ой tilek maksаттарыңарга жеткирсин Kudayım. Biz okşoğan karların köңүлүн asаң açılır hem bizdin жакшыбызды берип, өнүп өсүp, özüңөр менен özüңөр bolup, şunday жакшылык күндөрдө bizdi sıylap жүрө бергиле, şu karılardı sıylap. Amin, айтқаныңыз келсін.